Акшам шәрфіңіз қайырлы olsun. Бүгін июнның 30-ы ве Қырым ишғалінің 854 күні. Эфирде заман. Ишғал етілген Қырымда елбашчылықны навалелеріні еріне кетірмеген ерлі акимиет векеллеріні иштен бошытачақ. Мемурларыны Қырымның Рус парламентінің рейсі Владимир Константинов иштен бошытмаға ишандырды. Надзор нужен со стороны местных администраций, порастеряли вообще все, ну, всякий элементарный контроль отсутствует, власть на местах вообще отсутствует. Қырымда 10 чашлы баланы махкеме етечеклер. Ишғал етілген Қырымның Русия прокуратурасы ичтимайы ағда ерлештірілген малюматы үшін қабатлавны таздықлады. Ишғалжы прокуратурасының фікірінже интернетте ерлештірілген малюмат милли әлемет бойынша нефрет дойғысына елынылған ве нацист тимсалликны ташы. 10 чашлы баланы бір яда 4 елға қадар сербестліктен марум ете білелер. Ишғал етілген Ақяр губернаторы оның истифаға кетмесі ақында олған чин веманелеріні айтмаға ясақ етті. Сергей Миняйлы ұғық қорыжы органларына интернетте тарқатылған видеороликке шекейет ете. Анда есе чин вемане шеклінде Миняйлыны тенқыт етіп, оны истифаға кетмеге чағыралар. Губернаторының фікірінже бұл видеоролик оның намусы ве репутациясыны ақаретлей. Губернатор милый наш соколик, почему же мы не знали, что ты алкоголик? Адмирал, дать тебе бы девку, только девку он не может, часто ловит белку. Адмирал, жить ты нам мешаешь, обещаешь много всем, но не выполняешь. Бүгін Киевдегі Хаят отелінде милли межлесі ифтар ақшамыны кешіре. Тедбірге Украинада мұсылман өлкелерінің әлчі, G20 өлкелерінің ве Украинада бірлешік милетлер тәшкілетінің векеллері веда бірчоқ инсан да ветітілді. Айны бұл вақытта біз еле жанлы яйынға мұқберіміз София Абляева чықа. София, селям алейкум. Бірқач суалымыз бар. Ифтар әнді башланды ма, ве бойле тәдбір шымды насыл кечмекте. Тариф этіңіз лүтфен. Селям алейкум. Муслим, алазырда заман информацион тақымының тақымы Киевде болынған, Киевде ерлешкен мұсафыр ханелерінден бірісінде ерлеші болынамыз. Бір қач дақа евелсі манда ифтар мерасимы башланды. Бұл ел бұл ифтар мерасимыны милли межлес тешкил етті. Шыны қайдетмек керек ке Қырым инқилабынан сон бұл бойлейкі бі мерасимлер екінші сефер Украина пайтақтанда, яғни Киев шерінде өткерілелер. Давет етілген insanların arasında Müslüman ülkelerinin elçileri, Ukrayna parlamentinin vekilleri ve diğer misafirler. Misafirler endi salonda toplaştılar, iftar başlandı. Alazırda Rifat Çubarov, yani Milli Meclis reisi çıkışta buluna misafirlerge hoş geldi dey ve herkesini karşılay. Şunu kaydetmek gerek ki bu yıl merasimde 30'den ziyade elçi iştirak etti. Bundan da gayrı Avrupa Birliği'nin azaları, yani G20 memleketinin vekilleri de bu sene iftar merasimine davet edildi. Bu dakika bu sonki malumat görüşkence. Берілген малюматларыңыз үшін София чоқ сау болыңыз. Мен есе қаталатмақ істейм. Жанлы яйында бізнен берабер София Абляева болынды. Біз есе девам етеміз.
Крымские морские порты ширкетнын хадимлері иштен бошатыла білелер. Денис Лиманның мульки Украина иле иктисади бағлары үзілгені үшін веғарби санкциялардан себеп зиянлар көре. Юг ташымалары экселе işçilerini есе иштен бошаталар. Қырымның запт етілмесінден сон Украина ярымаданын Денис Лиманларыны қапатты. Экспертлерінің малюматларына көре бұна бақмадан базы девлетлерінің гемелері ярымаданы зиярет етмеге девам етелер. Да проблема только одна, потому что, в принципе, ГУП, когда было создано, то оно сначала начинало свою работу достаточно серьезно, достаточно стабильно. И хотя, в общем-то, по итогам даже такого тяжелого года, как 2014, убытки составляли всего 12 миллионов, сейчас это предприятие, которое стоит на грани банкротства, у которого только за первый квартал этого года уже убытки составляют около 300 миллионов рублей. Женюби Қырым ялыларының пляжларында денизге қан канализация себебінден ялдамаға мүмкіндігіл. Шернің меркези канализациясына бағланмамақ үшін коттедж қасабаларының сайыплері кенді пұсырыліктеріні денізге төкелері. Бұны Қырым видеоблогері Сергей Владимировичның иштимаи ағларда ерлештірілген видео таздықлай. Келген туристлерінің шекетлеріне көре ерде кір вечамур олғаны үшін ялдамаға ерлеріні тапып оламайлар. Просто жуть. Зубная паста течет. Какие-то там бумага какая-то, там мыло какое-то течет. А, шампунь, так вот здесь вот все в шампуне, вся акватория в шампуне вылитая. А кто это сливает? Ну, не знаю, кто-то, наверное, отдыхает вот в этих вот. Чья-то же закрытая территория. Скажите, и часто так по южному берегу? Ну, вот второй раз уже мы такое встречаем. Мы были на пляже, как это называется, городской пляж за парком. Там тоже такое мы видели. Пришли сюда в Камень, думали, здесь чистота, а тут то же самое. Никто не реагирует на это? Ну, пограничники были, мы задавали вопросы. Они говорят, все вопросы к хозяевам этого заведения. Ну, просто сам факт, вы не извините, какашки плывут по воде, ну, как-то вообще смешно. Вы здесь хотели, наверное, остановиться или как? Да, сейчас одеваемся, идем дальше, потому что запах какой-то никудышный. Курман районының Қарасан кой сакинлері керекли илячыларына алмақ үшін 15 километр месафені кечмеге мечбурлар. Койда енді бір қач ел девамында апхане қапалы. Бұндан ән зияда еслі башлы инсанлар зарар көре. Сағыл сақлав назерлігінде шандыралар меселені чезмек үшін ерлі акиметінің ғайреті керек. Бұннен бірі назерлікте Қырымда апханесі солған кой ве қасабаларының там сайысыны білмейлер. В основном старые люди страдают. В основном не могут выехать. Все в районе. В район. Чуть что, в район. Лекарства, все в район. Ну, нету. У нас уже как убрали год назад, или когда уже, года 3 нету. Старому человеку ехать на специально все делать. Специально ехать, нам нужны деньги и все. И... Раньше ведь аптека была у вас. Вот хорошо и было, хоть что-то пойдешь возьмешь, а то вообще ничего. Вот сердцем плохо, надо ехать. Это комплексная проблема. Ее решить один Минздрав никак не может. Понимаете? Самая первая ступень, с которой нужно начинать, это решение местных органов самоуправления, которые выходят с инициативой о предоставлении помещения. Украин журналистлері Русия үкіметіне мұраджат етіп, Қырым журналисті Николай Семенаға ишғал етілген Қырымдан чықмаға рұқсет бермеге рижа етелер. Журналистлерінің милли шурасы бұл теклифке журналистлерінің Халқара Федерациясыны ве құтлеви хабер васталарының сербестлігі бойынша ОБСЕ векіліні де қошылмаға чағырды. Хатырлатамыз апрель айында ФСБ хадимлері Николай Семенаны соравға давет етті. Оны экстремизмде қабатлайлар, себебі Санкио Русия Федерациясының территориаль бүтінлігінің бұзылмасына yolunulған мақалелеріні язайды. Ато зонасында Кения кергін чатышмалар башланды. Кечкен күн девамында Рус женкеверлері украинлерінің позицияларына қаршы 66 кере атеш açты. О сөзіні илян еткен қанунсыз жүнкуретлерінің женкеверлері ағыр селяны құланып Минск анлашмаларыны боза. Зиддиет зонасында болынған Украина имайджелері Мин террористлерінен берабер Русиядан келген мутихасыз арбейлері де женклеші. Олар Украин арбейлеріне қаршы Мескен районларынан атеш açалар. Кечкен геже душман Донецкнын Марьянка көйіне атеш açты. Вот одна из точек, из которой вели огонь по нашим ребятам. Заходят с огородов, со дворов. И отсюда, собственно, работают. Можно посмотреть следы от пуль. Как только замечают, сразу перебегают, меняют позиции. Здесь
были обнаружены лёжки, заранее подготовленные. На отходы ставят растяжки, монки. Поэтому работают не дилетанты. Це ж автоматна черга? Чи? Ні, це щось крупнокаліберне, видно, з кулемета. Десь від тіля прилетіло. Не чули це. А оце, що посічено, це я, отут я собачок виходив, їх кормить. Тут від тіля черга прилетіла, повезло мені. Ви розумієте, мені вже 71 рік. Отут батьки, діди, я, діти мої, внуки. Це Україна. Я тут жив і буду жити. Мариуполь живарында ДНР террористик тишкилятының 8 женкәвері Украина арбийлері тарафындан яқаланды. Олар террористлерге пара казанмақ үшін қошылды. Оларға 15.000 рубле көлемінде айлық төлемеге ваде еттілер. Ләкин женкәверлерінің чоқысы машыны бір кере біле алмады. Яқаланғанлар жинайетіні таныды ве махкеме қарарыны беклей. Шымды есе тақиқат ішлері девам ете. Сколько вы получали заработную плату за прохождение службы? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Кто знает, что случилось с тем участком, где вы стояли на позициях при отходе? Его артиллерия разбила. Какая артиллерия? Донецкая. Какая артиллерия? Донецкая. Ну, ваша же? Ну, Донецкая артиллерия, да. Ну, 9-й полк, правильно? Вы все в 9-м полку служили? То есть вы поняли, что во время вашего отхода по вам же и насыпали? Что вы можете по этому поводу сказать? Слова глубокое разочарование. Как к вам относятся представители Российской Федерации, которые занимают руководящие посты? Как животные. Вы ж видите сами, что кинули так на произвол, получается. По заработной плате вас обманывают? Я не получал еще. Кировоград адлы Украина десант гемесі қара денізде атышларыны кечірді. Видеоларыны өз Facebook сайфасында журналист Роман Бачкала ерлештірді. Украина дениз көветлері ачық денізде нишан атышмаларыны кечірді. Атеш Қырым тарафына кечірілді. Украина девлет сыныр қызметінде білдіргенлеріне көре Русия құтлеви хабер васталары Қырымға украинлелер құтлеви шекелде келгені ақта тарқатқан малюмат керчекке уймай. Идаре матбуат қызметінің елбашчысы Олег Слободянның сөзлеріне көре бұл информацияны провокация оларақ танымақ керек. Бұйық невбетлер исе запт етілген территория тарафындан келген машиналарны яваш ресмейлештірмесінден пейдаула. Статистика річ вперта. Вона говорить зовсім про протилежне. Якщо порівнювати динаміку перетину адмінмежі до тимчасово окупованого Криму в червні цього року і в червні минулого року, то кількість громадян зменшилась фактично на третину, з 240 до 180 тисяч, і фактично майже вдвічі, 62 до 32 тисяч зменшилась кількість транспортних засобів. Черги якраз створювались між нашим контрольним пунктом в'їзду-виїзду і пунктом в'їзду-виїзду окупантів. Тому, відповідно, оскільки там забито повністю трафік і територію, то, відповідно, ми не можемо оформляти більше транспортних засобів. Қырым сакені Мисс Украина 2016 10 юбилей конкурсында ғалибе қазанды. Тедбір қапалы шекелде кечті, чүнки конкурсын тешкелі комитеті әмин шымды танталы тедбірлерінің вақыты дегіл. 18 яшлы Елена Спадынюкның айтқанына көре, конкурста иштирак етмеге она семеддіші Джамала тесіретті. Енді қыз Украинаның Мисс Вселенная 2016 ярышында тақдим етежек. Дүнияның ән гүзел қызыны Маджаристандаки Будапешт шерінде сечежеклер. Түркияде екі Қырым татар бестекері Қырым шаркылары Краймиан Songs музыкал альбомыны тақдим еттілер. Метин Батура ве Мемет Джафаров альбом üzerinde 2 ел чалышты. Чалғыжылар Қырым татар асылсез шекліні бозмайып, яны шекліні мейданға кетірмеге тырышты. Муэлифлерінің фікірінже сас мақсат Қырым татар музыка ве санатыны қорумақтыр. Альбомындан қазанылған паралар Қырым балаларының тәселіне йоланылажақ. Кележекте Метин ве Мамет Қырым татар дернеклері фаалиет көстерген регионлар бойы концертлерні кечірмеге планлаштыралар.
Бу ise соңки хабарымыз еді, АТР елі олыңыз, көрішмек үзре.